Ассалому алайкум бародару, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Дар ин аввор якчанд мошинои беҳтарин аст, бовар дорам ҳамаи шумода маъқул мешавад. Ва он нафарои мехоҳанд граница рафта биёянд ба нархи арзон. Акай Умар дар хизмати шумо ҳастанд. Бо нархи арзон шуморо ба граница бурда меёрад ва барои туғри кардани документиҳоам кӯмакча мерасонад. Номераш дар рӯи экран аст, WhatsApp дорам, метавонед ба якам муроҷиат кунед. айноми канал Автолайф гап занем, бо барои шуморо арзон мекунад. Ва як бародар дигар мошини фурӯшӣ дорад, Opel Zafira соли 2007, состояниш беҳтарин, гуфтааст срочно фурӯшӣ ҳастай. номери телефонш ҳам дар рӯи экран ҳаст, метавонед занг бизанед ва бештар маълумот мегирем. дар навор яктаи лайк ҳам мегзорем, як ҷои бароҳада бишинед, навора то охира тамошо кунед. Ваз 2107 бародаро 2010. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. 988 31 32 35. نه روان زنگ بزنین، چخ کنین. Toyota است باردارو، یک ابیوم یک 8 خطی 2009 سال. اینک تماشا میکنیم. اساساً بالونش salonش تعریف‌کار چند قدیه آجی؟ تعریف‌کار چند قدیه؟ یا 4-5 ماه دیگه تعریف‌کار داشته. داره عقبش الکترا پاکت. без ключевой доступ дора, 4 электропакет, коробка автомат, монитор. Ина салонаш. چهار 5 ماه دیگه تنیروفکا 550 200 500. چند طرف تسیرکه؟ 80,000. با مومیله میشه؟ فقط سون وارنت یلیش؟ فقط سون خطی هم نمارا زنگ زنیم با معامله هم میشه. اوپل خچیبک باردارو 96 سال ابیوم یک 6 خطی یک تماشا میکنیم. اساساً بالونش салонш ҳуҷҷат дора, солона ҳуҷҷат дора. ягон ҷо задаги хир кадаги нест. тоза акай ақибаш ручной, дарошам кават кадаги, 4 тадарш ручной, коробкаш механик. салонш 370,000 пробег, люк дора. با جای کانسانر لوک دارن یا
چند هفته سیرکه؟ 40 تا با معامله میشه؟ فقط سوم وارنت یالیش؟ فقط سوم خطی نمره تا بگو 915 53 52 90 هم خیلی این هم رامد زنگ بزن نکده با معامله هم میشه مرسیدس سچکا باردارو بیامش دای 99 سال یک تماشا میکنیم سستیم پالموش تنیروفکش چند قد دیگه؟ خب تنیروفکش حجتاش همش سالانه بده در عقیبش هم الکترا پاکت های اینجا گاز هم داشته چهار تا الکترا پاکت کاروبکاش автомат های اینا سالونش چند هفته سیراجی؟ 95 تا با معامله میشه فقط سوم وارنت یالیش نه فقط سوم خطی نورو تو ناوگه نکه 985 92 93 نمرمند زنگ بزنین با ارزون هم میشه مرسیدس باردارو 94 سال خب ابیومش دای نه یک تماشا میکنیم پولی ماشین ابیوم نیکدگی که خب سستم به آناش نه خیختون بینین نه سالونش کجا داره یا جی؟ کجا توش بچی دیگه؟ задний камера дошта як ақибош ҳам бинен ақибош ручной хоб инҷа 4 та дарш бо электропакетай люк дора ина салонаш ба ин тарафон хай چند هفته سیراجی؟ سراج میفروشی بده 37000 با معامله هم میشه فقط سوم وارنت یالیش؟ فقط سوم خطی نمره تا بگو 93 759 71 77 این هم روان زنگ زن نکده با ارزون هم میکنه سراج میفروشی بده استراجی برادرو 99 آخر شه 1.6 ماشین توزه یک تماشا میکنیم همشه سستمی بالنوش коробкаш автомат буда задний камера дора хоб люк бензини холи буда 4 та электропакет коробка автомат نشان دادم لوک هم داره کنسنش کار میکنه کنسنش کار میکنه خب 103 00 00 اما این نمره چند هفته چیه که 55 هفته سه باید اون خریدار باشه معامله میشه 55 هفته سه باید اون خریدار انیق باشه ارزون تر هم میشه باردارو فقط سون وارنت یالیش میشه وارنت یالیش هم هسته یا کسی واگون وارنت یالیش داشته باشه پیشنهاد کنه کده با مصلحت میکنه این خطش نمرمت زنگ بزنه لکس باردارو 2005 سال ابیومی 33 قطی یک تماشا کنین سستمی به آلوناش سالوناش تنیروفکا چند خیلی دیگه؟ یا 4 ماه دیگه تنیروفکا داشته задний камера محکم داخلش دارو شاوی کاکا Arabat kapatçı miktar dolu be.
کجا شدم صاحبش؟ یا ماشین سرمرم میگه بخیر 961 82 383 چند هفته سبدم لکسه؟ چند هفته سبدم میره؟ Тавич бардоро объем як қати 2010 сола ина тамошо кунен. Састани балонош. Салонош. Хибош тонировка. Тонировка чанд қайд гай? Солона я. 11 مایگه تنیروفکا داشته 4 تا الکتراپاکت коробкаш автомат اینجا مانیتور داره ماشینی کم расход سلام چیش موتورش کانسانرش کار میکنه خب چند تا هفته سنی 57 با معامله میشه فقط سون وارنتی علیش وارنتی علیش هم هستن نه کسی خریدار باشه سون خطی وارنتی علیش هم هست بردارو خب نمرتون هم بگین 901 77 14 اینا مرا من زنگ بزنین چخ کنین با معامله هم بشه